إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمان كما كي الله سبحانه وتعالى أرغن من الدبا එම්මෙ බොඩති නියමෙත්තවගේ තෙරෙන් නියමත එකදෙක්ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් බස් ෆොලෙගේ මානය ගවේ මීහකු ඒනා හෙඳුණු කොග්ගෙන් අන්නයිරුගා නොත ඒනා එ දුවහෙන් එක්කොන් නිමිගෙන් දාරු අමාන් කමුගා ඒනා එ වගුතන් හේද කොෆි කම වණීනම ඒනේ මුලි දුනිය ලිබුම් ෆදේ මානේක මුලි දුනියේගා මීහක දිබේන එම්මෙ බොඩුවෙන් නියමතේ එගොතුන් algon me visnadafikama waninama amankan gellijjeya kihinetto waani aslu mujtamawege terega amankan gellijjeya algon menna miyadu magumati ga hinhama jehilagen algon men ga aida ekkonnamais nota ekorinna ekkonnamais baguten hede ekkonnu leve kiyewumge wasiletta dativegen daana misalakan algon men balalafikama waninama algon menge lobeti akhum adi ukhtun ulamunda Palestine අමාං කමෙන් net තනෙක්ගා කියවමුගේ වසීලෙත්ත ගෙල්ලිෆාවණි සිහි වසීලෙත්ත වෙස් ගෙල්ලිෆාවණි අදි කාබෝතකෙති වෙස් ලිබුමුගේ දතිකං වර බොඩ මෙදුරේෆා මෙවණි එම අමාංකං ගෙල්ලිජ්ජකම වණි නම වර බෑවරු කංකං දතිවෙගෙන් දාන අදි අල්ගොන් මෙස් බුණවලේ බහෙන් එයි නියමතෙ ගෙල්ලිගෙන් දියුමුන්නේ ඉහසාස් කරවේණි ඒ නියමතකී ඒ කිහාවරගේ අගෙන් හුරි එච්චෙක් සාලකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන් මෙන්න දෙව්වාෆා මිවා ගුණවන්ත ඒගෙන් ගුණවණ ගෙල්ලිගෙන් ගොස්සිකම වණීන අල්ගොන් මෙන්න ඉහසාස් කරවේණි ඒ ගුණවන්තකුන් අල්ගොන් මෙන් කොංගුලුන් කන්තත්ත ගෙල්ලිජ්ජකම වණීනම් එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි දුනිය ෆොනු බවා වර බොඩු ඉම්තිහානෙන් එයි හම ගියාම බුමුගේ අලාමත්තවගේ තෙරෙන් යවුජූජ් මවුජූජ් බාගෑගේ මීහු එමිහුන් දුනියේ ෆාළුවේ දුනියේගා ෆසාද උෆද්දාන මින්වරකි දුනියේගා එවස් මීහකු මිහාතනන් ෆසාද නූෆද්දාෆාව මින්වර එයි මුදදුගේ ගොතුම් වෙස් අදි නෆ්සුතක ගොතුම් වෙස් නොත මානේකි නෆ්සුත ගතුල්කො ලේවහුරුමුගේ ගොතුම්කම බදාලාෆිකම වණිනමස් එමිහුන් දුනියේ මතිගා උෆද්දා ෆසාදේ කිමිගේ කොරීගා දුනියේගා එවස් බයක නූෆෙද්දේ වර ෆසාද උෆද්දානකම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අදි කිරිත් ගුරුවානුම් වෙස් අල්ගොන් මෙන්න ඉංගිගෙන් මිදණි කොමියකස් එමීහුන්ගේ වාහකයේ කිනොත එමීහුන් මියදු දුනියේග තිබිබයෙන් එයි මියදු දුනියේග තිබිබයෙන් එයි අල්ගොන් මෙන්න නේගේ එමීහුන් බී සීදා කොන් තනෙග්ගාකම් නමස් හගීගතුගා හිස්සී ගොතුන් අල්ගොන් මෙන් එයි හම හගීගතුගෙස් එයි වාබයිකන් අල්ගොන් මෙන් ඊමාන් වේ ගබූල් කරන්ජේ මානේකි මානවී ගොතුන් එයි වුජූදු නුවත නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කොම්මස් බයකන් නිස්බෙක්කෝ නොත කොම්මස් ගොතකන් එහෙන්නෙන්නු හම හගීගතුගෙස් ei waabaikkan adi hama yaekko algonmen hadis basfurtaka baladafikama waninama emihun naki ei adamge darin tereng himene baikkaman waridwegen aswami wani adi emihun nukumegen annani wes irumati faratun adi ilmerin vidaluwa gotuga ei turuki miharoin hisabun wata etanunne emihun nukumegen annane emihunge wahaka algon men emme mashhur kon algon men me ginan kiyawa is surate kamawwa hukurdo me kiyawa suratuga zulqarnain ekalege faanan emihun feniwadaga nevi wahaka algon men kiyamun dana feniwadaga tuma ekkon ekalege faanuge wahaka ekalege faanan emihunge nurakka terikamuge wahaka kiyadinamu ekalege faan den kantak kurambi gota ekalege faanu bina kurabbi hurahuge wahaka is guruwanuga bayan wegen aswawan emihum bunye qalu ya zal qarnayn inna ya'juj wa ma'juj mufsidun fil ard e zul qarnayn hama kashorun ya'juj mawjuj baagage mihum emihum bimmatiga fasada ufaddamun ebadeye ehenkamun kalege faanu ajuren nangawa gotan namoes aharmenna emihunna demeduga hurahe bina kurawwa debasha komyakas ekaleeg faanu ge ariyoga egota denneomun ekaleeg faanu vidaluwan qala ma makkanni fihi rabbi khairun
timan kalege faanu ge rabbu devvi emmiha niyumetaki ei tiyabami hun tiya deem buna echchakabburen ma heyokam bodu echchike nama es fa'inuni biquwwa timan kalege faanan ehi tere wada ganna washe tiya bekalun mi huras bina kurumuga komekas wara kurukuru nukutae zulqarnain ki algon nege gen daane duniya matiga nota duniyega etan eta hisabaka nota muli duniyega daturu kurevvi adulu veriye ekalege faanu ge riveti sifafulutawge tereen ekalege faanan ara baro libifa wirus ekalege faanu ehem mihunge ehi terikama ekkoshhe mikan kureveni nota miharuge bahum bunanama leadership ge waram muhimmu sifayen ekalege faanu kiban algon menna fenige midani ekalege faanu vidaluni fa'inuni biquwwa timan kalege faanan ehi tere wada ganna washe waran azuma keri wadagen bara ekko mikamuga ema eba igende miki ekalege faanuge ekani massale vesnu kami huriha emmen ekiga masekke koggenkan mikamuge hallu libeni enkamun emihun komme duwahakwe semihun e bandu kureifawa huras fuwaluwadu mattaka masekke kurakama nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwafe ibn majah sahha sanadun riwa kurawwafa hadis basfule gamiwani abu hurairah radhiyallahu anhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawikama vidaluwefa inna ya'juj wa ma'juj yahfiruna kulla yawmin hatta idha kadu yarawna shu'a ash-shamsi qala allazi alaihim irji'u komme duwahako ya'juj mawjuj baagage emihunge e bandu kureifawa huras fuwaluwadu mattaka e konnamun deye nuwata konnamun gos iruge ali hama kiriya faaluwa mimwaran kone umun ege tereng ekaku bunane miharu den emburi annashe den madama den webba kuriya gendiu mattaka enkamun emihun aram kurumanna mais no temihun emburi diumun anikkas Allah subhanahu wa taala e kurin oy gotan e labwanakama nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon menna bayan ko dev enkamun komme duha ko semihun migotan mihisabak konuma fawga no ta fuwalwaduma mimwara masekke kuruma fawga emburi diumun Allah subhanahu wa taala mi irada kurabani eti kurin huri gotan emburi awma den anikkas komme duha ko emihun repeat kom mi masekke mi koramu midani namai emihun na fuwalwa nuleveye Allah subhanahu wa taala irada kurabwa duwas atuwejjo maddande mane ki erun ewagutu awmun den ekkon emihun fuwalwa levi emihun duniyege maccan nukumegen annana kama qur'anu guys bayan wegen as wave nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ehem basfulega hadis basfulega ave efaharaku ekalege faanu sallallahu alaihi wasallam arab biruwete wadagen vidalu ekama yaqulu la ilaha illallah mihin vidalu mafoga arabinnan huri hadakeke bodukamae huri nubakamegge bodukamum wara kari vejjikama nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa mewani e mige sadasate ka haru kurin ekan kari vejjikama mihar algon menna faharik ga hiwetane adives mikhala bodu alamate nufenei hagigatuga algon men ei ufa koren jehekam sawbaki Allah subhanahu wa taala bodati alamata faalu kurawwan fettewma ekko den ilmeren vidaluwani en alamataka fo anin alamaten ma lastaken nuwe faaluwamun annane mane ki duniye giyame gumuge wagutu waran awaswigan waran awaha faaluwane kameke ei emmi alamate bes bodu alamatawge teren alamate faaluwejje kam waninama egotum arabinnan huri ada halakeke bodu kamaye me dwara kari vejje emihun mi konna munda mi faruda nuwata mi huras eti emihun fuwaluwadu mattaka Allah subhanahu wa taala iradu korabuma ekkon e fuwaluwade emihun nukumegen annane emihun kinekkan duniyega fasada ufaddani Allah subhanahu wa taala kirit qur'anu ke wahi korwa fami wani wa tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'din eduhun timan raskalange ewarenge ebbay ko anebbayge maccan uturi ara gota du kollawwa hushime den e foga Allah subhanahu wa taala taala fili fusawan e fumewigen danakaman Allah taala bayan korwa fave manufikha fi suri fajama'nahum jam'a komyakas ilmeri vidalu wani ei mihunge mudala mihunge nafsuta gatul kurevi warab boda fasad ufaddagen annane wahake demes Allah subhanahu wa taala suratul anbiya ga bayan korwa fave hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun huri emihun faaluwegen annairuga huriha ustantanum faabagen annane bayge wahaka Allah subhanahu wa taala
bayan kurawani ustantanun emihun faabagen annane ema emihun faaluwegen awma ekkon bimuga waraboda fasado fedigen danekaman Allah subhanahu wa taala bayan kurawwa famiwani adi emihun naki ei qiyame bumuge bodati alametawge tere alamatege den faharega suwalu feedane kihinen he emihunge nimun annane kihinettoe emihunge nimun annane Allah subhanahu wa taala emihun faalu kurawma fahuga emihun e fasada ufadda duniyega emihun hala qur'an minbaraka nuwata Allah subhanahu wa taala iradu kurawwa muddataka fahum emihunge macca bayya fa kurawwana kaman Allah subhanahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa foe den e badige sobun emmen ekko netigen daane kamane e nasluge mihun ema e naslaki ei adamge daringe naslu kaman nabiyya sallallahu alaihi wasallam es bayan kurawwa foe adi mi duwaswaraki mi Isa alaihi salam duniya faaba wadagen dajjala anguram kuro mafauga ekalege faanu duniyega waniko mimihun faaluwegen annanikam miwani adi hamayakko mimihunge kibambe salame bumattaka Isa alayhi salam killaye bina kurawwa e killaga ekalege faana tabawi bekalu manek muslimunta rakka terikan hoddawagen tibbawane kama nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa foe emima miwes bodati alametawge tereng alamaten algon men jehe miyan iman wan adi algon men mifada alametawge kurimes dennawno emme bodu e beenumaki mifada alametta dirasa ko nota algon men mikankan igumuge emme bodu e beenumaki ei algon menge iman kan warugadako mi qiyamet duwas bodu mi bodu duwaha tayyaru dingamaya ekko bodati alametawge tereng den faaluwegen annane emme bodu en alamataki ei gulangu faratun iru faaluwegen awum nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge baspalega miwani la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha hulangu faratun iru arajjaw maddanden qiyame gaimen nuwane fa idha tala'at wara'aha an-nasu amana man 'alayha den ilmari vidalu fave e iru faaluwumun hulangu faratun iru faaluwumun emmeha mistakun duniya gole emmen iman wanakam namai Allah subhanahu wa taala kirit qur'an ga bayan kurawwa fave la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl eduwahuga iru faaluwegen awmun evves nafsakan iman bumun faada en qur'ane ege kurin iman nuwa kama waninama mane ki e faaluwegen awmun den komme mi hevves birun timanne iman vejjeyme den hisabakum faada en qur'ane ene ki kurin mu'mine kamuga nuwa kama waninam ema Allah subhanahu wa taala algonnen insanunna fursate devwa famiwani insanunna fursate devwa famiwani waki muddate kandaluwa famiwani waki ajale kandaluwa famiwani ema Allah subhanahu wa taala mi muddatu kandaluwa fawaruga algonnen ege beenu hifanje abadwes algon men hiko gennuwana ekkala shaytana kankan laskuru mattaka abadwes insana kariga waswas di hada abadwes heokankamun duruko heokankan laskuru mattaka Allah subhanahu wa taala ge rahmatun algon men muslimun kamuga waruga miedu duniyega islam bumuge tawfiq nulibi ulani kitek mihunta islam nuwe duniye matiga emihi kommes duniyevi manfaaya kattaka nuata ekhala sawba kattaka ena islam nuwe इंतजार कोक्को हुट्टा नोता इस्लाम वाणे कमुगे इंतजार नोता मियने दुआहकुन तिमन्ना इस्लाम वे हेयो कंतत कोरम फशान में हे ही कोगन हुट्टा एमी हे दुनिये बकिवेगन दानी अदि कियन मिकाल दुआहें अतवेज कम बनी नवेनगे दुनिये का हुट्टा इमी हे ईमा में कम बनी नमस एब्बस फायदा इन कुरान कं किरित कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुरवाफा मिवनी देंगो मैं को मुमिनुन्न den kinetto waane mu'minunna mi manzaru fenum emihun kinetto amal quran elmeri vidalu wani eduhoga mi manzaru fenijjekam mu'minu takunna mi manzaru fenum emihunge iman terikan itura warugade waane emihunge iman terikan itura warugade waane abades mu'minek kamuga wani nama algon men salafus salih mane ke sahabi bekalunge wahakatakan algon men badala afikam waninama Allah subhanahu wa taala imtihan meduri kurabwa afikam waninama ebe bekalunge iman kan itura warogada wegen diyakan algon menna fenigen dan misalaka badala afikam waninama ahuzab hangura meage duwa huga Allah subhanahu wa taala ki Qur'an ga bayan kurabwa foe
mu'minun takun emihun kike kam buni hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu mi Allah subhanahu wa ta'ala ya adi rasula bawdwe wadaagenne kantake mi timammen bekadunna maaneke warugada imtihan dihas mihunge biya lashkare tinhas bekalunge muslimunge lashkaraka baddalwanimi ebekalun vidalwani mi timammennan Allah subhanahu wa ta'ala ya adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawdwe wadaagenne kankame namas munafiqun kike to edo buni ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ahar mennan olwadun nun hen kame bawden nukurawwe Allah ay kalange rasulay mane ki abdes kommes kala nubahiye komme kame dimawe jikama wani names nuba gotakan emihun deke names mu'minunge gotaki Allah subhanahu wa ta'ala imtihane medwere kuragumun adi mifada bodu kame medwere jikama wani nama mi timammennan Allah subhanahu wa ta'ala timammenge iman kan itora baragoda kuragumattaka medwere kurawwa kamekka den algon me miyadu science uge gotun nota science uge rogun komme swarakan nazaru hingala afi kama wani nama miyadu algon me miyadu huriha befunumes igi wada gannawana planet tawge wahak eki planet ta dawru kura kamuge wahak ehmima miyadu eki planet ta mihen dawru kura ruga hulangu faratun iru ara by planet tange burikan sabitugen as fe buri adihama ko mige kuriga tarikh balala fi kama wanino bay taritan ege dawruta badalwes wefay bori ege dawrumun badalwes wefay bori ehme ma mi vedane kamekkan algon menna kommes warege isharaten algon menna science ge rongum bes libi fami wani science ge rongum bes libi fami wani dengama yakon mi huriha kamege maccan algon men gabul koranje en hagigata ki ei Allah subhanahu wa ta'ala kamakan irada kurabwa fi kama wani nama eiki evves undagu kamennon Allah subhanahu wa ta'ala ekalange komme kamakavves kun mihen wahi kurabumun ekamedden begen daane Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga bayan kurabwa foe ekamun algon mennaki al mu'minunge gotaki Allah subhanahu wa ta'ala kame bayan kurabumun ekamaka furihame iman ve gabulu Allah subhanahu wa ta'ala ge taqdira furihame iman ve ekama gabulu miyaduge mi de alamata kimi giyame bumge bodati de alama ettawge ter giyame bumge bodati alama ettawge tereng de alama kurimes denna unu fadain yawjuj mawjuj baagage mihun duniyega faaluwegen as emihun duniyega fasada ufaddaruga nota le orwala mihunge mudata feri mudata natwa daruga hagigatu gay Allah subhanahu wa ta'ala insanuna kurawwane bodu imtihane bodu wegemwa musibat ehmima ekamun salame bumattaka algon men dua kon algon men e imtihanun algon men faasu mattaka masekke koranje den hama yakon Allah subhanahu wa ta'ala mi duniya macca faalu kurabba emme bodwen alama tawge tere iru hulangu faratum faalu wegen o makiwes emme bodati alama tawge tere alamate adi hama yakon Allah subhanahu wa ta'ala tauba me qabul kurabani mikahala bodu alamate ge kurin emiha ko tawbawe Allah subhanahu wa ta'ala ya tauba ma ekko he amalta kofi kama wanina duaye ke Allah subhanahu wa ta'ala algon men naki ekalangi agina gina tawbawe he amal kurumati ga sabitwa masakke kurabai kam gabun adi ekalangi Allah subhanahu ekalangi algon menge amal taqabul kurabun subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik